Pamiarsa alas sering kintamani dengan pun ritat kala saseh panas. Salam puniki utsaha mademang api nempenin pakaweh ngeruru toya. Punika mawenan reng sajeroneng digelesang nampenin pikobet inucap. Muatang kawentenan bak penampungan toya reng sawatara genah nampek alas. Kabid Pemadam Kebakaran BPBD dan Damkar Kabupaten Bangli Idewo Gede Wirawan Mausang ritat kala nampenin kebakaran ring lereng Gunung Batur canis carani lintang paiketan dani kekirangan toya tur mewah ngeruruh toya. Duaning wenten toya danu nanging mobil tangki nenten sida memargi kantos pesisir danune. Nanging melarapan wantuan krama irike miwah TNI Polri kebakaran sida ketampenin becik. Manut Dani ring sajroning pangupaya ngemademang kebakaran ring Kintamani nucap muatang bak penampungan toya sani genah nyane nampak alase sekadi sani wenten ring wewidangan suter. Kuentenan bak penampungan toya inucap kuangun oleh Dinas PU memperkanti sareng BKSDA miwah KPH Bali Timur ring jalur pendakian Bukit Abang anggen nampenin pet prade wenten kebakaran. Bak toyo inucap mejantan kabuatang ring widangan tiosan. Silit tunggil nyane ring jalur pendakian Gunung Batur inggih punika ring pos P3GB. Kaptiang taler genah inucap kejang kepin hidran pilar. Tios ring genah inucap penlokan taler muatang kedagingin hidran. Pemargi punika wantah mata tujon digelis ngicen pemargi yeneng wenten kebakaran selantang jalur penlokan kantos Kintamani. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.